lobeti akhunna akhtunne wakkamuge tereng emme huturukam boduwegen wa wakkamaki kobako inge wadaga nawato rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ful qurawani aswa unnasi sariqatan alladhi yasriq min salatihi mistakun tereng emme huturukam boduwegen wa gotuga kureve wakkamaki insana enage namadum wakkam kurume asabe kalun harame wadage suwal qurawani e allah ge rasulaye kayfa yasriq min salatihi miha ko kine hiye namadum wakkam qurani ade kuram muhim suwale ennunto awun me miskita dani awun me namaz kurani wakkam kura kannu ennama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ful qurawani emme huturukam boduwen wa gotuga insana kura wakkamaki emiha ge namazun kura wakkame ege sabaki kobato jawab adsawa ekadege fan hadith ful qurawani la yutimmu ruku'aha wala sujudaha ei insana namaz kurairu ena ruku kuranje he gota ena sajida kuranje he gota ekankan nuko namaz kurume ehmima namaz kurairu ruku kuruma adi sajida kuruma kirti nabiyya sallallahu alaihi wasallam angawa fawa gota khilafa awun me namaz kura kama wanama e kureveni namazum wakkan ei emme huturukam bodu gotuga wakkan kurum lobeti akhunne namaz kurairu ruku kuruma ekale faanu engevi gota khilafa awun me ruku kura kama wanama awun me sajida kura kama wanama e kureveni wakkame ei wakkan takuge terein emme huturukam boduwegen wa emme gos kon kureve wakkam bima agun men ebejehe namaz kurairu ruku kuruma adi sajida kuruma rasulullah sallallahu alaihi wasallam angawa fawa gota e amalta kuran e nunama allah subhanahu wa ta'ala agun menge namaz gabul nukurawane qiyameddu agun men wani agun men kula namazta batilu wegen wa baige gotuga vima agun men namaz kurairu ruku kurairu adi sajida kurairu mikan kama khas samal kame den ebejehe furihame ruku koggen furihame sajida koggen namaz kura baika vuma agun men gadala maseke kuran ebejehe